Nung tuku kaket zülur watse Tiala Imchen, Lai Züluba kaket au pioneers Taküm Otsü nungi, Otsü kar shimteta, All India Radio mokokchung nungi yoker. Iba Otsü atungba sendongya, potpar rongnung sya, ti akunung angashize. Tang asenten lemsadep tseba Otsü ya, aser Padmashri Nokdenlemba Taküm Otsü lir. Aser W Nokdenlemba ya, warumong nunger imkung angnen uzakam, aser tenachilana kibungnung, tanur rongnung tanubusang liasü. Pa warumong yimtak tamangar kibung kanung, may ita matser anane, may ka noklang tuku ser ka kem asu. Pa kem asem asadang tebu sadok, aser tetsa pa lanua mapang sadok. Ipaslen teti tambusang sosang repay, pa yaria indetakze. Nokdenlemba tila asadang nungi, tsengrami paten pungmang ajanga ay penchimbi. Pa pungmang temji asang sangnung ay pensa atalok. Kene nokdenba par kikima tungshi kanung nendaka noktaker, tekalen lemang anasaliba alik tila kalenji rebranga alidang, auk sadang paini sungka sense prang sushi demeseng sebur, anang mebet nungi alwa angu. Aser pay aji rebranga alinung, pa madangi anasaba arwa, pa zengdang noktak, aser nisung bajaki padang ashi, ner ginangar rongnung nisung ka asitze, anungji shiba sedak zenerar syang tashi. Pai tetze di aser dedi asem, parnok ajak mimer asenong, telang zeba kejak makatze. Nisung bajaki par rangetar rebrangar, pa nungi pila, anuk mebet nungji sa, anangi yimgata atu, aser nisung baji mungui kematok. Ibaji pai anengdang pungmangase mangdangar mejangjai liase. Ibaslen mapangta langka mele pa temiem detze tasula. Aliba nungi pila teti tatam makadak kibubai anyir au. Detze panem alirungsen keja medokze saka shi ngaya rakzakar mu tetpa senti rungsen ka dokzer au aser ibaji la sar sedem liase. Aneptang aunung shi, aser sedemba ulajaki, tanur nokdenba ajung musu. Nokdenlemba par yimdak primary school nung class asem dashi azang, iba mapang school ji mishini labuk padang asenung, school siya tesayurja kadang liase. Nokdenlemba class asem renumerkalen, impuri tazangi atu. Pa impur nung kem beze azang ba mapangji, kanga ak masen liase. Saka pa tesayur temi kanga ketasna mi maliase. Idakji azang ba mapang teti tena dema paisa sorjo kaliase. Iba mapangji jukwa kanong mimung ter anadashi liase. Idakji kasa mapang nung parnok tepur ter anay bibi mishi nungji mi apu teter sorjo kasaliase. Sorjo rongnung kijunga kaliase. Kijung dana zengzakar kalen impur mission training school nung kalemi desayur inya, aser nokdenlemba kibunga kamdang, pa lanua metemer kijungji best man ase. Nokdenlemba kudang class beze impur nung azang, Johan asem tertrok nung achimdakar, ipa tamang nungji baptize melongtet. Reverend sepungwati ajanga, pa impur nung mi ka noklang tuku, metser anakam, September tuku na baptize. Ipa ang nungji langka ka atalo, aser pa saktang tekem tet tejangsha akaba pai meteta aro. Aser patak tanala temeshi amungba pai meteta akam. Ipa selen pa mi ka noklang tuku metzir bezekam impur nung class trok renumer kalen, Kohima nung higher training school nung azang. Ipa mabangji missionary sapli labukpa school nungji, Nokdenlemba kanga zang na liase. Saka Kohimai tazangi auzibaji mabatemela mase. Tatemsa pai impurnong field missionary Dr. J.R. Bailey ajurutse limteta impuriatu. Dr. Bailey padang anggami nunger rarar kinji na imetsibur na tasangdang nong Nokdenbai langze. Sahib ni adama sar sadamjang. Gajiaser ni jugo saplier school nungdang azangze limtedoku. Aji ang aser pa sushi Dr. Bailey sar sadamze, aser panem lemang nung amshitze adama sen bungo akatze. Pa Kohima jaki kisang autze adama kanga shisa bulo aliase, sagat sengermi
Yak tanungi sendung yang lor aliba ama. Miyam laba lemang ajak sadama labukze. Pa impur nung alidang jisa. Kohima DC government duty adama. Mukokchung dubashi aser head dubashi na aja. Nokdenlemba kanga tiaka. Tena tenji kohimai au. Aser ajidang mase. Dubashi anajagi. Lemang nung induk pa sen ajak menokze. Yamaji Dr. Bailey sarasadam ziba. Zengremi chaktaka lang ziba angwer. Nokdenlemba Kohima nung azangba mapang. Pai hostel nung Metamerton Kalemi Meline. Anungji pai missionary saplidang. Par bangalo anasa alize milang tamabisya. Ita anajung na saplier kidang alinung ayep. Mapang tatsaka idakchi lier kalen. Saplier paniwala alitak. Kiti lakadiwa paten ali. Ipa mapang saplier zidarji. Tamangar tajung kalyase. Saka tenaji jiongzi misakayur. Pai langrara sarasadamdang. School zengzengsa atem. Anungji nokdenba au sunung teka mamukisa school jagi au. Chuku kudang par metemertem yimteta akam. Idangji pa tepur hosteli ai. Aser tangkul aser kuki metemertem ten ali. Yamaji pa Kohima nung kem ana azangba mapangji. Pa takam nung temelenshi aika ajuru. Item rongnung tungdibang kaji. Patak akmesin aliba imya induktet. Mi ka nuklang tuku metzir trok December ita nung. Pa mission school Kohima nung gem ana training takok nung renem. Aser panam farewell party tajung ka. Par kelem azangar temi agütsü. Pa Kohima nungi mi pa arur kelen. Impur ritwa missionary Reverend Longwell. Aser educational missionary ana. Miss Messels, aser Miss Stevenson, ta parnokten ajurutep. Parnuki padang impur nung tesayur inyakang, idasen center agütsü ta mabishi. Aser nokdenba ipakemji, school nung sayu baden repa, tepur hostelji pai repranga liase. Mei ka noklang tuku metzir tenetkam, impur mission school nung tesayur inyakpa mapang. Par student tetzer ana. Anep tangshi class nung kalamidang menden ka nung aman ba ango. Tenarung nung kaji imdi suar jala lanutula liase. Ipa mapang imdi suaji impur compound chukidarten school carpentry mapa inyaka liase. Ipa kumji sa may ita nung Nokdenlembai lanutula tetzedang la teka asangdang aliase. Aser idangji lai tsengrami mulongbasra nibu mulongadang lir tasya. U datam kamar renem. Pai pilam impur nungche chuku kibung kamer idakshi. Pai mi maalipa missionary temten klemi inyakse. Saka ipa kamji kane Reverend Longwelly pa acha aser ano pa shilongi tazangi agütsü ajungshi. Reverend Longwell tepilambaji awara sushi lai shiba kanga nungdak anungji shisatsü bu shilokora arwa lai shiba English nungi au ushinung miyepsakar adoka napurnam tsengram u zangdaksine. Chuku pa kuda mesiyakam. Nokdenlemba shilongi tazangi auziba tilemtetba indang kudang Dr. Bailey dang ashi. Dr. Bailey pa mosquito nets sendaka aliba akizak aser aji lungtener nokdenbadak unashi. Jorhat Mission High Schooli ipa netchi penerluang aser idakchi merilaten rarang. Nina yarize. Ajiuda shilongi mase pa mi ka noklang tuku metzir tikam jorhat yang tazangi alo. Nokdenlemba asushi missionary Dr. Bailey ya shisalin sayur tajung kalyase ta ngateder. Saka ipa kamji sa tia makai pa yarisang missionary Dr. Bailey may ida Calcutta nung ase. Ipa silinbo pa asushi sunutse tiari maliyakam nung. Pai school inspector sahib tangi, panam scholarship agajang ta temepi shiba shiti ka zulu aser aji akizak. Saka ipa mapang jorhat nung azangar panok ishigadi au students conference tinsaktse merang pa mapang British sorkari ipachi anama noktak nung scholarship ji makatse. Tia ka Reverend Longwelly nokdenba school fees due ajak menokse. Nokdenlembai kaket azangze kanga changrar kaketshir kalyase. School recess mapang par metemertem ajak hosteli ani sungzakze au. Saka babu library nungwa idakchi kaketang azangze changra.
Kenebu payamaji recess mapang library nung kaket azangdang klasi autsü tena amaba tashi utzilir. Anu pai te sayur temdang kaket sa apwa azang aser pai azang pa utsi indang diubar nung sindep temer metemer hostelers ajak patak tangi arwa pa langbang nung mener pai azang ba utsidem jangra temasa angadep. Pa alitak hostel nung uzeng tesashi liase. Tepur shinga tenengjar kalembu kimaya utsi memela saka ipa mapang asangwordem aika di parnok ibten nung merila sisindaka yor tulong nung nisungka majanga aliama blanketji kanga junga yang lua yor sa miyama sinima rebrangi au. Saka Nokdenlemba bo sinima rebrangi au tse kecha majangrai alinong pai ipa indang kecha memedidi aro. Mika noklang tuku simer kakam pa jorhat nung high school runem tse chuku ita ka shidang lirbo asenli may mipa atutse. Idangji asen nepuri padang sinima indang asendangra keji langzitse memedet nung pa jorhat medukze dangsa sinima ji kanbo rebrangzela da pai pa sasa tangadet pa ka aro. Kenebu pai tadi dang mukok titi par metemer anadi pa anir sinima rebrangi au aser au nung tuku ako nung shilang. Tasengnep lemang nung pastor kumudi pa ajuruashi. Nokden ni netejak po mango saka caca bayim yagi nakangam sakar yaseng lemang nung caca ango. Anungji ur Dr. Brock tang na yaseng noksa rebrangi uku ta siyang ta ashi. Chuko pa mulong nung yamay pilamaru jorhat nung pa tesayur missionary anadi patak kanga tumulong atukar aser ano hostel nung kalemtembar ajaki paji kanga tajung tarebrang ba mapangas nung iba kunang nang sangji mesama nedang pai diaze chimbize tenzak aser hostel superintendent tang imtaklir kar jorhati alwa railway station ni anyer autsi yaryang ta shibaki pai parnokji mi noktsiba tang ta shia chenpu nisung dang bu chenpu det saka tianglur tsangram dang bu memiem tet nong pa takampe yung ipa diaze chimbi ba ji mama tadi liasü ta share. Mika noklang tuku metzir tenet nung Nokdenlemba impur nung tesayur inyakpa mapang lukti teraksa chindia liba achidet sa sushi tsengrami panam tenakla bukze. Saka kijas nung ipa anuma inyakze lemang meliase. Kene diubar sendep temer parnok hour tazangar tenet meeting ka amen aser ipa meeting mapang pai asen hour lukti nung teraksa aliba tem indang kurit parnokten lemsa daba angadadakze. Ipa ama lukti teraksa anuma nuktakza sushi parnok kakachir tuluka tendetse nengtak ta lemsa dabdang metemer temya pa uwakizak aser au Christian Students Conference kubadang tangbo au kakachir mungdang ta ajar ipa yaten zakze parnok rongnung nangzaktaba akanga renem. Parnok teneten ano sindong lemba longkam aser imti nangsang warumong tensemaliase. Ipa mabang keja lukti meten tetakzize sorkari uzeng tesashia gaja nuktangaliase. Nokdenlemba bo ipa mechinung shilong nungi order arwa scholarship ngwa libatena katize. Saka tsengrem dauji ajanga tuluk tenteder tatem nung parnok mungtangji longkam nung akadza sushi putu yimse sertemdang asengdangze pangjem. Yamaji shisatsü imkung mern lungkam ipa maparan asushi asengdang tepi par lungkam yemi asemben atu aser beziben buba nungbo Nokdenlemba tenatwa tatse talang ajak chimbi deper tatem nung lungkam putu yimse sertemi mulunga akizak anungji keja mesenseni tetsaktakze chendia liunga ajak kuktater lungkam nung mezeng buba au Christian Students Conference chi Mika noklang tuku metzir tuku December itanung utsi sizaka mungtat. Mika noklang tuku summer tikam mungtang nung yang au Students Conference ta nengja melenba record nung angor. Mezeng buba au Students Conference program ji menengza sushi typewriter panokat nung mali nung ji Nokdenlembai timtem jen diakya class nung tana anuko asim dashi absensa printing press war program ji yang lualiase. Ipa program ji agizakar kudang kakachirtem impur nung tesayurtem mukokchung civil SDO aser arukotem dangi yok
ululu tapu ake singa u proktap. Kakachir shiba iba mungtang jaki udir jail nung agütsü. Aser aruku nungi atsungtsi ta tashi amukmarin. Saka tsengerami yaria parnok nakjidong athaluk taktsiba tane asnuki asangsang nung angor. Pa jorhat nung asangba mapang American missionary kipung tasin ka Mr. and Mrs. R.R. Wickstrand Impur Mission School nung inyaksa aru. Ipa mapang Wickstrand jorhat yalwa Dr. Elquist shiba medical missionary liasü parkidang anen aser ipa maung ka kya Nokdenlembai parnok kakachir tenet tuayong teper missionary tasin arusang ajuri aw. Ipa mapang pai impur nung aruku o mungtang na inyakim tamajong ajak indang tepilimtsi rasa ashi aji sir kem kajung na dashi Reverend Wickstrande local aruku temi inyakpa yimya rebranga ada aser ipa inyakimchi Presbyterian denomination yimya ama achitet anungchi mi ka noklang tuku simmer ana nungibu pai local aruku nung sanakar shinok temsali parnoknam license akaja baptism kibuba penjong sati kulizang itemji license anguba pastor temi inyakse temelaba akatse iba selenang pastor temi bi wadang tinyakse tali angatata akam aji masedangbo item inyakimji evangelist yang inyakaliase aser parnok imtsang temi baptism mesra sati kulizang nungara mala akatse yaudang arukui ak mesra nashi tepseda parnok akizakpa janga yimtsang aruku sensi aki tsipanga aliba nungi nechi akam. Awur rongnung subaliba tamajungka tendeda liasü aji imtsang nung kitong kadi tanga yimdak kasa kitong jikudang semdangdir par yumer jaki ak nashi tepsider ata aser idangji indokpa sen par kitongpur takar sensakar ajak kasasa alam anungji sensakar tem ukrung seda liasü aser kipung tulungi idaktsiba lukti liba imya tamajungtam anama akemi rara noktang. Yamaji mezangbor kakachirtem Nokdenlemba nunger parnok ishigadi pi takam pen tanga kaja alima turun luk nakla tu luyur mabata chung chindi tasita inyakpa angor. Pa jorhat nong high school renamerkalen meika nuklang tuku simmer ana April bezine nungi iba school nung tesayur mapa akizaka itasen center bungwa ki tenzak. Iba kamsa nuktenba aser lanutulana December mitzir anene impur nung kipung tasin akam. Tsangrami tinanam tanur tupur trok aser titzir bungu tamuatse. Mi ka nuklang ti tukur tenet nung au baptist mungtang tenzakar aruba chuku kam tenem apansadang mungtangi tichin lai miepza sushi full-time translator ka ama Nokdenlemba nam sin nitter akaja agütsü limited. Mi ka nuklang tuku lir ti January nungi pai mabaji tenzaka impur nung missionary office chi panam azangtatse. Jara bezze agi tungar pa kicha office taktang memisak ka nungji miner mapa inyakse tenzak aser udabu pa tak tejang raba tu luadok aser au u tapat ka pener arudang tungbang tu lu ka matak takok ango ama padangi tepela tu lu aru idang jiang pai patak aliba simbechi medita aru pa yamaji mapa unsara nung am dakar kurid agi sangar lidang tip temdaktseba tsangram u kaji tenang sangkan nuklang khaser mitzir trok tukung pungu liase kubayashir shirnuki naktse yemai broker tepela nung arutse. Nokdenlembai lai shiba mipa mapangji amangi sangwa kama tijin laitem mipa den komiti aika nung mazangi inyaktang kibung nung tanur ka mesiziji kangadang saka akam kene pa office nung ishilangar kalen temagad yemi takar pusya tsak ali au saka ajaki tsak tayuk tsimaka ta shinung shisabulwa kinengzi aser tanur dangi takhadazang mipa shilangdang parnopo tepui tsak pener kidangi aru yungya liase. Kinengzi ulama tuki nenga la tebang mechidang arakza sarasademer mechang. Idangchi parjala chupala amumu tedi shisabulwa tebudang yamayashi. Upa nakichipilemer asengidang sengden nongchang techang kada makhago asengnap unokchi mejungi tebuk tazang skuli kudauze. Ipa aunongchi
pa amu mutati anaptang pezia kunung yeptu nungi alwa kishi labuk. Idangchi nisung kadi par kima kishi nungi acha saka anu tamang liase. Anungji pa kangasang mga anaptang yamay kara nisung arurna tabilam. Nisung baji mapungchukit arukunung mapang ser imtitushi liase. Payashi impurnung alir aika yumtaki aduka uzikidang tsek aliaru saka ni mayok. Nayaki nara nedangbu yumchi ayokse. Pa tes sangmang zabala aser itang yungjisa pai partanurtam ajak mesur tsek tabani imti tushir jenjagi yok. Ipa anaptangji recess mapang kidangi arudang tetsi tsek sena renama surjukor ata aser tanurtam kanga paladabajung. Ipa maji Temeshi Lai mapang mapang kibong sensaktia tu lunung tanurtam mesaru sakat sangrami parnuknam temuatse aser anama aliba takam muatse bayung mapa ajak nung takuk muaru. Ipa mapangji Bible translator nam CBCNI nungi itasya sen metze yukaliase saka aji pa khatko tanga matong. Ipa usangji angasya jugo pa khati sen matong ba tak sendak pa maparanji au mungtangi pushitep aser mungtang nung rungrung kanga adok. Tatamsa taramzak Nokdenlembai ajim malwa mungtangdang yamay ashi Bible translator by senji mangu saka shibayaki aji tsangrami matada alinong ngur dadang sidi tasya pai takuksa arma rungrungji anandakse. Ibaslen mi kha noklang tuku tenemer asamgam December pungune Bible translator Nokdenba CBCNI iaja saka pa jorhadi miukse adama kari underground nung alir ana thenya December khanungi Nokdenlemba kimai mautse ta pamphlet kha ipa anaptang impur lima sungdong lenjem aser atsi nungar ajak nung malukter liase. Naga underground nung tuluk anaji pa lanuwa akang tambar liase. Anungji pai ba kima malutsu uzengya kachiyadama ta sungdang nung lenierji auksa aser aji parnuki memedadi liase tasya ipa khan u atam. Ipa maji amuk meren liaka pa udang December punguneji jorhati alu aser idakji lenier temdang pai senji mangu saka kejamas nguku dadang sedi nano keja tumulong teraksa ta ipa sen sama ba utseji tembangar atu saka CBCNI jagi ipa senji shibai aji medatatok. Tane au Temeshi Lai asen khat nung aliba ya Nokdenlembai kibong sensaktia mezeng meshi alashi aser nung senjendi arama inyaka tuktsiba ajangalir. Mi kha noklang tuku tenemer bungukam jorhat nung Assam Chief Ministry Nokdenlembadang Assam nung MLA asitse asangdang saka pai iba tamaran post chi makizak. Anu iba mabangjisa Assam Governorary Intelligent Officer post agatse saka pai ajak makizak. Yamachi tenzaka arur tema nungratsaka impur nung par kibong kem semer kha tashi inyaka ruba mapa yutser December semer khane pa kinangtse tena tanur ter kha near impur dukse aser Kohimai au. November mitser tuku mi kha noklang tuku ruker bezekam impur nung au Temeshi Lai sayaba anuku mungtanga sushi anuku tulu liase. India nung Bible Society nungi te shimtet ni song aika chauk saka iba tongdibang sindong nung Nokdenlemba au Temeshi Lai Chief Translator shibai gam ter bezetashi akya lai shiba miyebzakze babu sindong nung inukze babu tukzer taja maja. Item mabaranji apam nung tukulak lenier tem mabaliase saka pai item mabaran ajakchi mukuk achi nungi atukpa ta ngadada tsangram namdang tenang sanga katse. Majayunga kinangze dena ajima lua tsangram nam tenang sanga katse ta ser iba sindong nung atense impuriao. Atuka aliba sindong nungji babu kecha nunga mamshi dangwa ano sindong matensaktang. India nungi aruba Bible Society nung General Secretary shiba tongti de chawkar liase pai Nokdenba char pa mapang nung imle pilama minute pungudang achimbyang tashi saka Nokdenbai naya nga tata kenem imliya katseba adama kanga pelar saka keja makile uda akiuku tatangsang talangze.
Nokdenlembai ya sayutsüngir ka kaket zülur tajung ka aser kaket meyiper tajung ka liasü. Bai kaket aika English aser nung zulu aser bai Züluba rongnung tongdibang karji some aspects of literature work in Nagaland. Rupazangzi several books for primary schools kept by the power of God. Kotak Tenyar Lai asen linear Kristanong kipung ta zulu aser kan ushinong nuklang khaser terka mi payutse aser ipatenji tungdibangsa Temeshi Lai meyep. Manani mi kha nuklang tukur tenetkam Nokdenlemba Best Citizen of India Award mualiase aser Padma Shri Award kuba Civilian Award rongnung tematiba chenjanglir aji President of India nungi mi anaser asam January mitser trokna angu. Impurnong W. Nokden Literature Center ama shitse asushi parchirnur aser anakapang thami pa nungu RCC building tuuluka impurnong yanglur mi kha nuklang tukur kha kam abamnam penthanga thenla agütsü. Mi kha nuklang neter tuku kam AKM tenzakar kam thenam ajungba tenangnong nungshilong kha longkham yimdak yanglu aser ibaji Tirapur Nokdenlemba shiba mezang AKM President liasü bai semzakze. Kam rukur trok tashi khalamilir ba kinangze lanutula. Mi kha nuklang tukur April tuku ne alima nungi pila au. Tirapur Nokdenlemba arishir kha ma lia arur ta subakam nuklang khaser asam chungar lia April pungune mi anaser bezekam Dimapurnong parkidang iba lima nungi pila au aser pa kinangtse tinadi malungba ama abam impuri asangdanga pa tasemang impuri warumong pendang sensu aser au kakachir mongtangi pentanga anapalwa Dimapur aser mokok chungnong paten asipila sendong agaja impur tungtse abami pa asushi tatambang asipila sendep impur arukunong agatse aser pa tasemang impur lepernong aram. Atangchi, Tirapur Nokdenlemba tane asenten mali, saka, pai inyaka tuktseba mapatajung, aser pa tenang ku tanga masitse, aser ajiuda, alima masama tashi, pai mip saka tuktseba lai shibaji, de ti takam alitse.